Nadango mila kere antiteronga, ando umaruta kana warronga na Bula FM, number 2 na siya. Ang nga tao niyo na sino, ito talita ka ng warronga na Bula FM. Nadango sarvino na bose, nadango bikara limbao. Kito do talita ka ng warronga na Bula FM, Corvo. Bula FM, number 2 na siya. Wala na utungan ng Bula FM, number 2 na siya, Elambasa. Bula FM, number 2 na siya. Isambulo binaka, sa kwengo na pagleleka ni Nonde Tukutuku. Parita na bunlawa o ISED kayum, ito ka nang unisalan tuntur ng mga muria na bay komiti na beliskin na matin ito. Ito ka no set kayum ni mga matatatig ito ko, e nanon dayabu ni mga bulawa. E adabuta na bay ka ko na bunlawa, e nanon na sumunti ko na bay ka ito na ililu nito ni bay sanga o rote mumukepa ni bagalati-lati ko o kwaya. E na bay talno erto weather tiko na standing committee on Foreign Affairs. E buti kumay na vital nongo e na nona ata robo set kayum na nona tuundan bata na matambos yonggo. Baka binibinata ko kisor sing na mata ni tambaran ni Buli may na UN na visa o Salvador na mata ni tu membaleta na kaya na baka turida kita na Buli e na nona bonua e na nandun ripote kambyuta bato sing e barita kanin nandun numendike batal na ministry ni Buli na lawa birkutori kabatoka na Education Act ni tinigadiwa sulkawalu e tugono sing ni samu ando ni tigo na sasanga ni mata ni tu embaleta na kena tarida kena Buli ka bagata lang akina na kena sol na bebu keso beir na mo ni Buli na ribote embite bato sing e na kauda kita langa kinambose ni Human Rights Council e na ambaki katumay satu bagarautu na matambose toko bata ki Europe me bukia na nanda mata ni tu kena be mata ni tu eso e na wasa Pasifika e non rebuke bo ilabo membaleta na lenga ni be saunin raki tukun na lilu ni European Union e na wasa Pasifika o Andrew Jacobs ni lebu ni be buku bo ilabo etiko ia enda unrendre tinga na kena rawati ni labongo membaleta na lele ni wili ni lebu ni bonua e ka Jacobs ni ngo enda na bonua e malumulu mutukina na wasa Pasifika mandita ko Jacobs ni obiti e sabu ki wote ni be buku ngo katiko e na ono $1 milyon kinang gito sa ambito mga ribote na Wild Boxing Promotions e na tamban ni Obisa membaleta na nonro kunru e na nonro siyang ni Bebaldu o Napoleon Taumoy Peau kay Petero Ngida goe sala mureti nga na nona siyang ni Raw ni Bebaldu o Ngida e na ngaw na saranga e baro tigibukin na Bebaldu pagandita na tamban ni Obisa ni sa dingo manakunru ongo ka sa tigibu na Bebangangay ia esimberti nga nindua na nona pamatala Ngida membaleta na tikinongo. May dabekir na pagleleka ni Nonde Tukutuku ni pwedeng binaka. Ni Bula binaka na lewa ibiti, buwan na magkadetabwa, ang maramani tao, malam-malam nanunga, kapag sa restaway ngao. Ang daw talita ka na warong ngari radio video 1. Okay daw may serwa, okay daw makarong na radio video 1. Ang daw may biki na mongka na yan. Nimbula na dangolo ataratu au maramani lebu au wakitiko nga inda lebu housing. Ang daw warong na radio video 1 ang daw may biki na bonga ni bayan. Na Radio Fijuan nandu mo ibiti na bonga ni BNN.